Fandarana fahefatsy ao anatin'ny fandarana zao avao no amiako anao amin'ity androany toy. Ny hovahintsika hiverina tselatsela amin'ny resaky mpanakantotsika atao anatin'ny toy fandahara toy ato. Ie moa no hovahintsika atao anatin'ny fandarana zao avao. Andry fa atao amin'ny fivolanan'olo baka toliara toy hoe anjy. Izay no mpanakanto hovahintsika amin'ity androany ity ndao ary araho ny fandarana. Fateja kamitsai Jemaruni suetu anjenganulu yambuai Zaulai mandini tifimpuliana Jaihana hazuzimi Nainamuni kihana Zawatwakizai Fateja kamitsai Jemaruni suetu anjenganulu yambuai Bui pulha vaula faensaki Sialyaku minutsia hamenatsi Miarahabatsika mpagnaraka fandahara zao avao. Anji vahiny amin'ny fandahara toy androany. Mitotserika nareo hoe nanino anji. Tena marina ty agnarako andry. Fe lafa tsika baka toliara toy mikaikahy manao anjy. De tiako zany raha zay mba ty olo ery Madagasikara samy hanao anjy ahy fa tsy hanao andry ty ilany de hanao anjy ty ilany. De zay nahatonga ty agnarako ho anjy somary sarosarotsy fanorata fa mora tony. Anji dia anaky toliara. Tena misy kokoa moa zany anaky Betioky fa tatoliara tetoa nagnovoza bebe kokoa lay resaky mozika. Maro ny sehatry nandalova anisan'izay saorako eto ireo nanampy ahy namolavola ahy ho tonga amin'ny tanjona ho mpihira matianina tany amin'ny fikambanana masina tamin'ny Gao Mahavatsy. De nisy koa groupe zay teto taloha nisan'izay red metal zay fa niaraha iaby. De zay ngamba no tena nianombohako niditra ho matimaty kokoa tamin'ny resaky mozika. Fa talohan'izay zaho fa niaraky tamin'ny choraly tagnaty fikambanana masina taloha. Anji nisy fotoa teto naharitsaritsy niaraky nirereta amitsika fa tsy artiste avao ty asa ataoko, tsy sahiry avao zany aho fa miandraikitra koa miasaka amin'ny resaka fahasalamana. Zany hoe amin'ny resaka fanentanana ara-pahasalamana maromaro ny olo niara-niasa mahafantatsy ahy amin'izay resaky fahasalamana zay. Raha roa reo mpivaly amiko, tsy pirafy fa mpivaly. Antony samy andefasa hafatsy aby io tamin'izao resaky fanentanana fahasalamana magnafatsy misy raha soa atery amitsika vahoaky ndra ambanivohitsy ndra tapitana eto. Koa zay koa laha manao mozika aho zany laha misy raha hafatsy tiako hampita hagnabeazantsika na raha misy amianatsika fiarahamonina de agnatin'ny mozika io ro andefasako an'izay hafatsy zay. Laha tokony hoy tsy tokony tamizay ty raha nianara satria rehefa nahazo baka aho nandeha tamin-jerimanontolo de lalàna ty nataoko. Kanefa lay hoe izay ty adidy namendragnahary ahy ho papita hafatsy dia ekeko atagnanjoa izay asa namendragnahary ahy zay. Nisy fotoa anji naharitsaritsy tsy hitatsika teto. Tsy hoe nikopakelatsy fa nisy fotoa naharitsaritsy Antananarivo niasa. Fa tsy mijano miasa zay aho fa vo maiky ara nagnipitombo ty traike efa nanagnako amin'ny resaky mozika satria tagny maro ireo maty hanina na ireo fampahay ny mozika io niara-niasa nifagnampy ka anisan'ny zava-dehibe ho ahy ty nandehanako agny satria nagnampy zay mba fa nihaiko tetoa nampitombo zay fahaiza. Ka vokatsy niliako tagny zay maro ny voandala misy ao moa hoe audio na hira avao de fa misy koa ny misy sary.
fa am'izao andry fa manomboky mipoly atoliareto de manomboky ampizara amitsika iaby an'izay vokatsy nandesiko fa tagnatiko ato avao zany fa nataoko zay hasosoko kokoa azy Tananarivo agny de zaraiko amitsika iaby pon'ny Toliara. Amy mahampanakanto zaho zany dia maro ty olo niriko hiara-miasa amiko ary tsy mahamegna tsy miteny an'izay tsy hoe lafa baka miteny etoa avao ro soa fandragnan'olo agny. Anisan'ny fagniriako zany de hihira amy Zakatina fa zahay fa nisy fiarahana nataonay zany fa ty agnaty studio ro mbo tsy misy ary irariako ndraiky androany mety afaky hirakihira aminy. Eto koa zany fa aleo ataoko surprise tsy androany fa misy artiste zay fatatsika Toliara eto fa miketriky an'izay fampiaraham-peo zay zahay zay boaky tsy hoe la atsoatsy. Iandry na anjy tsy mijano avao hoe papita hafatsy fa zahay dia asa anisan'ny nafatara taloha ny pindra hiran'olo hampifalia olo manao interprétation zany zahay ka laha misy ohatsy manahetaheta hoe resaky misy événement hatao na hanao mariage na baptême na tsy haiko lafa misy fety hoamasahy zany dia anjy sy ny groupiny dia afaky ifampiresaha afaky ifamonjea am'izay raha manahaky an'izay. Zany hoe amy fotoa hiaviako eto zao zany magnararaotsy aho zany fa mety hisy any ny fotoa hanaovako seho amitsika Toliara eto zay mbo tsy mipetraky soa moa zay raha zay satria mbo arakaraky ny fiaraha-miasa amireo trano mpandray lanonana fa atsohoatsy de hisy an'izay hetsiky voalohany hataony anjy amy fivoliany Toliara eto zay. Laha ty hira fa vita fa natao fanala feo zany 2020 ty fa vita fara-dalama fa haitsika moa fa manao raha zao tsy mora ary nezaha mba raha hipetraky raha ho soa tsy hoe lafa hamaray koa de fa toy koa ty soa fa mba hipetraky ho an'ny taranaky zay afara agny zay asa natao zany dia 5 ty fa visy sary zany hoe clip zany fa misy 5 fa hiratsika i fandrehafilihaniko teo zay. Hafatsy ho antsika mpandahara ka ty fandahara zaho avao toy. Voalohany aloha dia misaotsy bevata any tompony ndraiky sy ny fandahara nampiatrano na de niatrano amiko atoa rozy ahy ho agnatin'ty fandahara toy. Vonaitsy lehibe ho azy satria zava-dehibe ny hafantaran'olo hoe misy anaky Toliara na de tsy nipetraky eto fa manday an'izay vilo hoy zahay baka antimo agny zay mahafaly manday ty vilontsika zany antanan'olo agny mba hafantara hoe manany mahizy azy tsika Toliara. Faharoa magnaraky an'izay misaotsy anareo avao sahady ho anareo pon'ny Toliara sy zay mahita an'izao fandahara zao zany fa anjy dia misokatsy amy fiaraha-miasa amitsika iabiaby na mety ho fiaraha-miasa samy mpihira zay na ianareo zay karakara lanona dia anjy zany dia misokatsy malalaky amy fiaraha-miasa. Hafatsy magnaraky laha ohatsy moa zany ka misy ny hetahetam-po amy fiaraha-miasa dia misy lahara toy izay tiako ifampizarantsika azo ifampikaiha 033 14 490 033 14 490 misy koa 34 fa mitovy avao 034 14 490 zay ngamba ny hafatsy fa dia mametsaky ny veloma tsy ho handeha lavitsy fa ho eto avao na mety tsy ho eto an-tanantsika eto fa ho Tananarivo mametraky veloma mbo hihao fa raha misy zay raha ifampitiry afatsika zay mbo vony ho anareo groupe anjy. Izay no azo atolotsy, izay no azo ambara tato anatin'ny toy fandaharana zao avao toy. Isaorako bevata nareo an-tokatrano any naharaky ny fandaharana narosiko teto ary manome fotoana nareo zahay ho amin'ny manaraka indray. Azadino ny fandaharatsika ny talata, alakamisy sy ny asabotsy ireo no famerenana ary arahanao eto amin'ny tambazotra sosialy ihany koa na ny Facebook, YouTube zao avao no anarahanao mivantana izany fandaharana izany. Mametraka ny veloma mandram-piaona tompoko.